Dobar dan, evo nas opet u Minecraftu, par 2. Nam se da će biti bolje i da će biti bolji zvuk od prošlog puta. Znači, gdje smo stali tu, sam radio kuću. Da, radio kuću. I danas idem po još udara da napravim tik, da se možemo lijepo vidjeti i da ga napravimo. I da zaboravio sam opet snimiti opet, da ste smanjit ću zvuk jako da bi shvatio da prošli put bio jako glasno. Znači sljedeći put opet fajn, to se moram sjetiti. Dovoljno primac i da vidimo vidjeti kako će ovo ispasti. Ajde. Znači tik, pa idemo po manjak kabel, pa iron, pa diamond, pa nether, pa sve i ja poludim. Kad smo žičem već. Tik mi se dere, pada noć, a ja nemam. Opet. Šta ja tražim sad hranu? Auć. Što je to svijetlo? Slava. Lijepo lava. Punch. Oj. Move. Don't. Leg. Auć. Pančiš me. Nije pošteno. Nema. Ti ne legaš, a? Da legaš, majko ti pojedi. Ako me ubiješ sad, ja ću ubit nekog. Ne, punch. Sad moram naći kuću. Fuck, baš nije pošteno, neću to. Ne moguće. Fuck. To, fuck. Viš, nisam našao. Evo. Opet iz početka. 10 minuta ne igram, već sam mrtav. Cool. To je normalno. To se samo meni može dogoditi. Ajde, Bože. Tako. To. Ok. To. Sve moje stvari. Ne znam gdje mi je kuća. Trebaju mi ovce. Ja poludim od toga. Stvarno. Čovjek nema sreće, nema sreće. Moj. Tako, 7 drva. 16. Sad. Eno ga, majko mu. Gdje ona koja prada?
Creeper, nemoj me vidjeti. O Bože. Papi ga zapada. Ja se vidite ovaj recipe mod ću koristiti. Što mogu vidjeti sve. Znači sve recepte kako se radi šta. Ja rećem vam. Nikad ne bi znao napraviti šta. Da nađem nešto. Da nađem samo. Kako se radi Horizon ili kako se radi Silver Key. Kako se radi bilo šta. Fuck! Ej, ovo nemam pojma kako se radi. Sve. Kako se radi ovo, znači Sejnom. Kako se radi mač. Sve. Jako korisno. Samo to mogu reći. Ne bi rukavice. Još mi proći. Stvarno. Imamo sreće. Znači... Umro sam. Opet mrzim to. Mrzim. Moram sve majnati iz početka. Fuck, moram staviti imam pickaxe i mogu napraviti kuću. Napokon. Opa! Televizor! Vidite kako je smjer. Bar imamo coal i torch. Tako. So yeah. So. Yeah. Whoop. 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 Yeah. Moram coal da mi se ne spawnaju creeperi i skeletoni jer me upravo ubija. Vidite, nisam dobro pipio. Nisam. Možda manje moglo sam da praviti kuću. Sve nećem, tražim manje. Čudno gleda. Da ona ide prema meni. A ne kupa se. Dobro mogu reći gunpowder. Malo će biti dosadno opet za danas. Danas da ću izvršiti. I da, pokušat ću naravno Optifine projekte za varanjski da će nam duplo bolje. Evo, čim nađem iron, ako ga ne nađem u sljedećih 2-3 minute, ja morat ću prekinati snimanje. Stvarno. Yeah. Evo, mislio sam da smajno nešto. Stvarno. Nope. Yeah. Daj mi sav taj iron malkom. To. Something like that. Znači, nema irona i ja ću završiti sretnu epizodu. Pa se vidimo sljedeći put s Optifineom i nadam se svima boljim. Probat ću naći kuću još. I znači, vidimo se.